Ophis jong District Mental and Health Program Southwest Khasi Hills District haringkat ke jinge trailang bat ke District Legal Service Authority Southwest Khasi Hills District mentak singular ke World Mental Health Day arhaja arpusau kabahalor kapangi day banbu akman ya ka jingko jingkya jong ka jingmut jing perkat ha ki jakatrei jongi kabala pelong hapo ka District Court Hall Southwest Khasi Hills District. Hakini kasi ko kongsi Dakar District and Session Judge Southwest Khasi Hills District kalalong kum ka kongsan haringkat ka jingdon lang ka Dr. L. Dahar psychologist kabalakran halor ka pangpdeng bat ka kong W.L. Marwin psychiatrist social worker kabalakran halor ka mental health. Habakran hakajingelang ka kongsi Dakar District and Session Judge Southwest Khasi Hills District kalayatho pa ka jingstang jong ka Rakhe ya ka World Mental Health Day kadai hau banai risau shpoterik jong usnam ka khandai spa khandai puar namar kata hababan rap ya ka jingkran ko ong bakum kibriu ha ka imlang sa lang ka badan kam kalong ki bandan ka mensim banyarap mar kalyang namar manla kibriu kidan la ki jong ki jing jingkuslai la yeng hasam hagi jakatre kam kum hagi office pat ki wede henry ladang ya dan jing ya iwe ka penduna ya kita gi jing pat ki jingkuslai bangidan shu hakane kasngi kala dan ru ka jing penyele kai bala penya ta ka kong link clinical psychologist bat ka kong b snaitang psychologist nurse haringkat uban shangdiar ubla ai jingrai hakani kasi la yo rupan sam ki kusnam sheki kana school ki ba job haka jingi ko tho esie ya ka jingi lang la panyat da u Dr. FR Lartang District Medical and Health Officer Southwest Khasi Hills District bat ka jingkran priang naga kong D Sotun MJS Chief Judicial Magistrate cum Secretary District Legal Service Authority Southwest Khasi Hills District but Jinkran Kublai and Marbanyang Monitoring and Evaluation Officer District Mental and Health Program Southwest Khasi Hills District. I love you happy nga kaong yang ai chakluere kun ra le ye appeal khong khadu man pat ngai ple đâu khi con thay nga chem khong re hate ha mau kurwan nga se ya khon nga sa on ple nga chiren balan ran if you really try your life there's no need to cry. It's time to prioritize mental health in the workplace. Yakani program ni lala long da jintre jonga district mental health program Southwest Khasi Hills District. Particularly jonga district medical and health office. Rikat ka jintre jonga district legal services authority Southwest Khasi Hills District. Ka kia long ka bakung san ma ka jing ko jong briau. Kamtang ka jingkat ka jingbut jing berkat ka jongi kabalong ka bakongsan ka ba berkebadan kam ha ba ikwa berketir la dia ka imlang ka salam ka jingtu jo ka ka program mentau snam kalong ba ngimpek mi kerpam ya ka jingkat ka jingkhia ha ka jingbut jing berkat ka jongi bayatrei ha ki jakatrei ki bapher ha ba ki trei ha kuot ne di office, di hospital, di school, di syambal yang kedua, syambal lagi juga. But bon sen kini juga, kilom, dekilaham lumbon, kita ini kubibriau. Teng kadang kawat stress, kejimbuan malah kekam, kepuar keduna. Teng pat kadang kejimbuan sesuatu, jembuan apa yang kebiasaan lang, bat ngimdan pengiru-iru banyak dia jembuan. Kini suki la damin tray benpet
kumno banyada ban weng neki ta ya ke jenggot jenggot juni but specific kan masuk ko ilapet ban ngayo example ki depression stress related but tentang ki bayatrai issue ya ignore no henda shimkia ya ke dia manshu kut no ka mensi ne le ne manshu ki dan ne ki bashurai no bane susai ne ki dan ne kan ngar ko ri ke ek bai doktor ri on na tentu ya ki staff juni hamni na ma ki dan hamni ba ya ki bai kare bawan na ki bai department pila bangla message bana dan mi staff juni encourage ki bakin nom lingkot jumut jumperkat what nom pin yar reality shadu kata kala bal ba pension no e jing em na jong naman kata manong fi kani ka World Federation for Mental Health haba ka bu e kani ka team nam ta newsnem bangin le ka mental health at workplace kadang da kani ka jing thu ka jing thu ka long ba ro khoi iwei Mending tak kisah, mending tak kisah. Bahar kau meni BPW in responsibility ni dalam kau role bangin play, ni dalam kau kamera jumi bangin le. Dengan ni lu dia lagi ni merai kata ke jimu jumpa pasyak makan, hanya jimu jumpa mending bancin ni negative things, take the positive things. Nanti kadang lu saya kau ikut cintamu. It is not one size fits all. Mending tak nak dia bisa beli kata-kata begitu sudah kisah ya. Mami komani ni lelang. Piru nak kalian jomfi, miru nak kalian jomfi. Together will work together. Will solve all issues, all problems together. Kadang kita dibun di jingmu. Kau nak di jingmu kawannya ya data dapat kejengong itu perlatang. Leadership support is crucial. Leadership support is crucial. Kali jingtu nak kabantakan dengan team akan dengan senang. Kawai ni jingtu kita way up, lie, south, sun, nyokra. Prateri jingtu kawai ni tadi leadership. Leadership support is crucial. Kumno min ai ka tu ke support yang staff ni lo kipon mahakiba. Siang nak ialah kajian na tangnya komentar ba ki stress balada ka kam kajang joki te nakata ni haban lang it's time de ka de ba ni bu hakamat ya mental health ni ya kajian kajian kya ka bor ber kajang ni mo haki jakatre te ban ong ban ka ek solution ya kani no te long kumnong din de kanang ben min yo ya kata ka mental health ni ya kata kajian kajian kya ka bor ber kajang ni haki kam tam haka jakatre joni Orang ba especially jakat lemo near to 80% near ko 100% ni don haki jakat le ni don tang setiap minit heli mosi ni don banyak jakat le khutam ni doctors ki staff nurse ki tengah ni don aku sa puntai bu haki kam ki jam haki hospital de ban ong man yo ya kata ka workplace balong peaceful kalau impossible ye mental lagi sini namar bagi bon ki kam ki jam tunda be Tika hat sedang nangha na pigin kuno bingin belong ya kata workplace kabalong peaceful kabalong like kuno malang bakalong kamalong stressful palatan